Hello guys, as usual this is Jadotech. Ni ukuvuga ngo tugiye kureba ukuntu ushobora gukora subscription, ukuntu ushobora hari abenshi bari bambaje ese iyo usoje gukora subscription uba wemerewe iki kuri WhatsApp, uba wemerewe iki kuri Facebook, uba wemerewe iki kuri Instagram. Ni ukuvuga ngo hano ikiganiro kiragaruka ukuntu iyo wakoze subscription ibyo uba wemerewe, ibyo uba ushobora gukora. Iyi ni WhatsApp status rero nari noherejwe, reka tuyitangire turebe. Tuze hano, urahabona hano subscription yacu yitwa Meta One Essential. Kuvuga ngo nakoze subscription ku itariki 9 z'ukwa munani, urabona igihe zarangirira. Harimo biriya byose rero, harimo verified badge ku mbuga zawe Facebook na Instagram. Hanyuma hakabamo na hano kuri impersonation protection kuri Facebook na Instagram. Hanyuma hakabamo n'ibi byose monthly AI usage, ukuvuga ngo wemerewe gukoresha AI mu kwezi kose nta limit. Kuvuga ngo harimo kugeneratinga amafoto ndetse n'amavideo ukoresheje AI Meta. Hanyuma ukaba ufite profit kuri across AI Meta apps. Meta apps tuba tuvuzemo WhatsApp, ubona WhatsApp Plus, Instagram Plus na Facebook Plus. Billing na $18, then ugakoresha ku mantuze yose, ku ma Meta yose, account yose za Meta. Reka rero dufate urugero nko kuri WhatsApp Plus, turebe harimo sending exclusive stickers, harimo ama stickers atandukanye. Hano urayabona, hano aho ngaho haza ama stickers agiye atandukanye. Hano rero hakazamo n'ibyo bita choose a custom app icon. Yes, hano ushobora ku-updatinga WhatsApp icon. Urugero reka duhitemo nk'iyi ngiyi, hano tuhitemo turebe app applied. Yes, turaza kureba ko byahindutse. Dusubire inyuma gato turebe hano subscription yacu, tumanuke gato turebe kuri WhatsApp Plus n'ubundi turebe app theme. Kumwe bigaragara, urabizi bisa n'ubururu, wenda ngo bukoje message. Hano turahindura tuvane wenda ku cyatsi, kumwe message ziba zasomwe, wenda dushyire ahangaha, wenda n'urugero, kandi okay, update your app. Then ushobora ku upgrading chat list, ushobora kubona ama ringtones, ushobora gupininga, ni ukuvuga ngo ushobora gupininga ibintu byose. You can pin. Gupininga ni kumwe ubona message zikaza hejuru ari nyinshi. Yes, pin extra. Kuvuga ngo ubundi WhatsApp isanzwe yemerewe gupininga 3, chat 3, ariko hano iyo wasubscribinze upininga izirenga 10. Yeah, hari byinshi rero, wenda twareba no kuri Instagram Plus. Instagram Plus harimo gushyiramo custom app icon, n'ubundi guhindura icon ya Instagram. Harimo ku extendinga story yawe kamara amasaha 48 aho kuba 28. Gukora ama stories, insight, ni ukuvuga ngo spotlight your story, ibintu byinshi cyane. Uko pininga ama post menshi yawe kuri za bio, abazikoresha murabizi abakoresha Instagram. Ni byinshi cyane. Ushobora kuhitamo ama font size mashyashya. Ni byinshi hano ukura muri iyi ntuza. Hakaza na Facebook Plus, nayo igira bindi nka biriya. Kuvuga ngo byose ni kuriya. Hanyuma hakazamo nta kindi, harimo billing. Ubu ni uburyo bwo kwishyura nyine busanzwe. Mu by'ukuri Meta AI Essential ifitemo
ifitemo icyo nakwita yuko ari plus. Tugarutse hano kuri screen rero urabona WhatsApp yacu yahindutse, theme yayo urabona hano yahindutse, theme yahindutse rwose. No tujye no muri chat urabona yuko chat ya theme twahinduye na icon twahinduye, ibintu byose byahindutse. Yes, iyo ni benefit rero yo gukora subscription. Tubibutsa yuko ni Meta apps, ni Meta apps. Hari n'ibindi uba wemerewe, nuza hano muri setting urahabona subscription, premium benefits, vango ubona benefits zirenze kuza abandi babona nge nakoze subscribe. Then account, nituza kuri account hari byinshi ubone, passkeys, email address, step verification, security notification. Hano ko hano hari kitwa username. Username ni ukuvuga ngo ni uburyo bazajya bagusacinga kugira basacinge contact yawe, ahubwo umuntu abe yakwandikamo. Username yanjye rero ni Jadotech official. Username baragaragaza ko zitaremerwa, ariko niza yanjye narayibookinze, shaka kwita hazi yanjye. Thank you guys, kola subscribe kuri Jadotech, kola follow kuri mbuga zacu zose, kuri TikTok, kuri Facebook n'ahandi hose ushaka gusanga Jadotech. Ciao ciao, mukomeze mugire ibihe byiza kandi munogerwe na gahunda tubashyirira hano kuri ino platform. Thank you.